мегузарем ба иқтисодиёт. вазъи ногвори ҷомеаи ҷаҳон ба мо низ таъсир кард. давоми соли равон қурби доллар чанд маротиба боло ва чанд маротибаи дигар поён рафт. меҳмони мо дар ин бора чӣ андеша доранд? ассалому алайкум, хушомадед. ассалому алайкум. хуб, оё хабар мебинед? албатта мо хабар мебинем, хеле ки дар ин замона хабарро ҳар як нафас, ҳар як дақиқа нашунавем навигари дунёро албатта намешад. мо ҳам мебинем, аммо хеле ки ҳама вақт мо дар хизмати мардум ҳастем. мана ҳозир ҳам аз сабти клип омада ҳастем. ҳар лаҳза хабарро гӯш кардану мо дар кор, дидану мо дар кор, бо хабар шудану мо дар кор. аммо аз телевизион не, аз ютуб каналҳо албатта бо хабар мешам. дар бораи боло рафтани қурби асъор чӣ андеша доред? албатта чӣ кор мекунем? ин бозори ҷаҳон аст. қурби доллар боло равад ё ки баръакс шавад, ба ҳама таъсир мекунад, албатта ба мо низ. соли равон ман мушоҳида кардам ки аз боло рафтани қурби доллар раҳгироҳо боло рафтааст. дар ин бора гузоришам аз ютуб канал дида будам. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ намудед. саломат бошед. фарзона моро мешунавед? вазъ дар шаҳр чӣ гуна аст? агар вазъи ҳаворо дар назар дошта бошед, сард аст. аммо вазъи қурби доллар соли равон дар вилояти суғд ба гарон шудани якчанд чиз мусоидат кард. масалан, нархи роҳгиро бо баҳонаи доллар гарон шуд, аммо пас аз паст шудани қурб ҳанӯз роҳгиро арзон нагардид. дуюми баланд шудани арзиши тухм ва тарбуз мусоидат намуд. ҳарчанд мутахассисони соҳаи кишовардӣ аз кам киш шудани ин ҳолат ҳарф заданд, вале ҳамону фурӯшандагон аз боло рафтани қурби доллар медонанд. дар вилояти суғд шурӯъ аз санаи 10 май нархи роҳгиро бозгарон шуд. аз ин пеш арзиши он дар дохили шаҳр 2 сомониро ташкил медод. ҳоло бошад бар замми 2 сомонӣ боз 50 дирам ҳамроҳ карда шуд. дар ин бора аз идораи нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти суғд хабар медиҳанд. гуфта мешавад ки дар асоси фармоиши рақами 12 аз санаи 6 майи соли 2022 гарон карда шудааст. фармоиши мазкур аз ҷониби вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расидааст. аз оғози соли ҷорӣ бинобар болоравии арзиши сӯзишвори дизелӣ, гази моеъ, болоравии нархҳои қисмҳои эҳтиётӣ, равғанҳои молиданӣ, ноқилқутиҳо, чархҳои резинӣ ва дигар қисмҳои эҳтиётӣ ки барои ҳамин таъмиру нигоҳдорӣ воситаи нақлиёти мусофирбар алахсус чихе гуфтам микроавтобусҳо мебошад. ҳамин болораи нархҳо қисмҳои эҳтиётӣ аз ҷониби интиқолдиҳандагон, хусусан корхонаҳои нақлиёти мусофирбари шаҳри хуҷанд ва хатсайрҳое ки ба ҳудуди шаҳри хуҷанд ворид шуда аз гирду атрофи шаҳри хуҷанд, ноҳияи бобоҷон ғафуров ворид шуда дар дохили шаҳри хуҷанд ва мусофирон хизматрасонӣ менамоянд. ҳамин хел дархостҳо ворид шуд ки ба унвони раёсати муассисаи мо ки ҳамин барои рӯйпӯш кардани хароҷотҳои онҳо ҳамин барои дида баромади нархи роҳгиро мусоидат намоем. дар шаҳри хуҷанд 16 хатсайри дохили шаҳрӣ амал мекунад. бинобар мактуби шикояти намояндагони 8 хатсайр арзиши роҳгиро баланд карда шуд. гурӯҳи ронандагони шикоят карда бар он назаранд ки маблағ барои таъмири нақлиёташон басандагӣ намекунад. ин дар ҳолест ки дар ҳудуди вилояти суғд 72 хатсайри берун аз шаҳрӣ амал мекунад ва хароҷоти онҳо аз ҳисоби пардохти маблағи роҳгиро ки мусофирон медиҳанд бароварда мешавад. ин зан ҳамроҳи фарзандаш имрӯз аз ҷамоати Овҷиқалаши ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо харҷи 16 сомонӣ ба бозори Панҷшанбе омад. нархномаи нав ӯро қаноатманд намекунад. мошинкиро қимат бениҳоят барои пулёви мане дидостон ҳеҷ ҷо кор намекунем. ҳозир ҳайрон шудем ронда. чизе гуфтан ронандаҳо? ронанда амрӯз нархҳо барошта шуда гифтан. чанд пул бомдид? Овҷиқалачи то амиҷи 8 сомон ки 6 сомон ки омду мухтирам кардам. 8 сомоне. сокинони шаҳри хуҷанд аз он нигаронӣ мекунанд ки арзиши газ нисбат ба моҳҳои пештара беҳтар шудааст, яъне арзон мебошад, вале чаро нархи роҳгиро баланд шуд? ин суолро қариб ҳамаи мусоҳибонамон ба мо доданд. бештари онҳо аз бекорӣ шикоят карда мехостанд ба ҷои корӣ доимӣ таъмин шаванд.
جدا مشکا قیمت یکتا جواب برای دیگر همین قدر پول مثال همانده سیت چاتا بچه شای حکومت گویان که من ما خلق بسپیچید که میتونیم کارخانه های کشان سانی مایلش ما مثال آدم چه کنه انجام خرد می انجام حاضر بتون پتفت ماندگی فقط اوقات بار میخرد آدم ایخه نمیشه سالی انصاف دکار آدم به حاضر کنی پول حاضر پول بین اصلا میگه بعد از پاندمی ما 15,000 سوم ما چکیم کردیم پاندمی و مثال ده همه وای میکنه گل زنات همه کار که بسپیچ کنه گل مایلش معلوم ما پنسیونه دیجا کار میکنیم کار نیست درست کار نیست راهرو من قیمت کردیم خیلی شوفرو هم خیلی اینجا آمدی قیمت خیلی همین نگاه کنید هم در کار کو راهرو خیلی ارزان کنن خاک بگو وای شوه این هر روز این نرخ برودان گرن توری نمیبیاد بمونه آدم ما منم بچه مکتب بودیم آدم دکان ریم 300 پول در کو راهرو ما اهمی روز راهرو قیمت شدگی همون خیلی جالو باشون نیست همه دوالیم همون خیلی هیچکیم جالب کدیش نه давоми чанд соли охир нархи роҳгиро бо баҳонаи баланд шудани арзиши сӯзишворӣ қисмҳои автомобил қимат будани равған барои нақлиёт ва боло рафтани қурби асъори хориҷии доллар гарон мешаваду паст не ин навбат сабаби баланд шудани нархи роҳгиро дар соли 2022 бо шикояти чанде аз ронандагони хастсайрҳои мусофиркашони шаҳри хуҷанд вобаста мекунанд иҷтимоиро мебинем мардум мегӯянд тарбуз қимат шудааст дар ҳақиқат ҳам хела аст ба ҷуз аз раҳгиро инчунин нархи тарбуз баланд шуд дар ноҳияи масҷод 300 гектар кишти тарбуз кам шудааст ин рақам омили асосии гарон шудани арзиши тарбуз дар бозорҳои вилояти соғ гардид ҳоло ба майдони 1150 гектар тарбуз дар ноҳияи масҷод кишт шудааст ки масоҳати он нисбат ба солҳои гузашта бештар аз 300 гектар камтар мебошад ин яке аз омили асосии гарон шудани тарбуз дар мавсими имсола гардид раиси ноҳияи масҷод аъзам ализода зимни нишасти хабаре сабаби дигари қимат шудани нархи тарбуз ва ё ба таври килои фурӯхта шудани он шаҳр дод зеро масҷод ноҳия аст ки бозори вилоятро бо тарбуз ва харбуз таъмин мекунад сабабаш ҳамин аст ки дар вақти киште ки бояд дар зери плёнка мегӯянд ҳам кишовай мешуд дар ноҳия дар вилоят ҳама медонад 3 ҳафта пас ва борон борид ҳамин заминҳо лой шуда кор кардан нашуд дар заминҳо ҳамин 21 рӯзе ки бояд тарбузи патлёнка мегӯянд бар вақти мебаромад ҳамин чи нашуд зиёда 300 гектар кам шуд барои ҳамин ҳозир нархи наво камтар баланд расудааст як омил аст фикр ҳамин иваш нест дуюмаш ҳамин аст ки соли гузашта як литр бием 250 сомон ё 220 сомон буд ҳозир дар ноҳия то 5-6 сомон баромад як дуюмаш соли гузашта сӯзишворӣ бием салат бием 8 сомон буд ҳозир 13 сомон шудагӣ аст ба қови корам соли гузашта як қови кори 40 сомон буд ҳозир 60-70 то 80 сомон шудагӣ аст ҳама чӣ қимат шудагӣ аст дар вилояти усуқ соли равон доллар баҳонаи баланд шудани нархи роҳгиро тарбуз ва тухм гардид арзиши як дона тухм 1 сомонию 70 дирам шуд гароншавии нархи он ду ҳафтаи охир ҳамарӯза аз 10 то 20 дирам боло меравад ин ҳолат дар марказҳои савдо ва бозор ба чашм мерасад фурӯшандагон аз гарон будани дони мурғҳо ва харидорон аз баланд шудани арзиши тухм изҳори норозигӣ мекунанд طریقه نمی‌بینم و قیمت ارزان شود همه چیز ارزان شود آدم قیمت واسه مویا اکون باید خودم قیمتی میکنن قیمتش یکشم شخصی میگیشتم آماگزین یه پیدی تخم نمیشه هم نانی دیم نرخ قیمت چاکن نکن کدام یک چی میگیرن پولی چراغ میتیاد می پولی آب میتیاد می آدم یک بازارو نظارت کنن گوشت بینید روغن بینید چه قیمت التماس بچه هم همین زمان ها دینی یکونم گفتوسه یک تا بچه چی سیر نمیشد بچه ها یک تا تخمه یک آدم سیر میشد اخلا دوتا خود نشتر کار خیلی
در ولایت سوخت 3 سال تخم زیاد شده است. از سرایست کشاورزی ولایت معلومات میدهند که تا امروز در همه شکل‌های خوجکیداری 641 میلیون 113 هزار دانه تخم استحصال شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر از 1 میلیون عدد زیاد است. نوبسته با زیاد استحصال شدن تخم نرخ آن قیمت است. سببش را متخصصان در گران بودن ارزش دان میدانند، اما فقط یک باره پرندگان در این موسم به نظر رسید. که به همگاه معلوم است بالاروی نرخ تخم از حسابی بالا رفتن نرخ خوراکی پرنده به میان آمده است و این اساساً از دولت‌های خارجی 90-95% خوراکی پرنده از دولت‌های خارجی وارد می‌گردد. برای همین نسبت ماه‌های پیشینه کمتر حسابی بالا رفتن نرخ و نوای خوراکی پرنده نرخ تخم هم بالا رفته است. برای همین از طرف کارخانه‌های پرنده پروری سرشماری پرنده کم کرده شده است. متخصصان سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق اطلاع می‌دهند که دوام 10 ماه سال 2022 417 تن تخم از جمهوری همسایه ازبکستان وارد شده است که در این مقایسه با همین دوره سال گذشته 38% زیاد میباشد، اما صادرات تخم نیز 22 مرتبه بیشتر شده است. در همین دوره از ولایت سوق 651 تن تخم پرنده صادرات شده است که ارزش آن 1 میلیون 77 هزار دلار می باشد. نسبت سال گذشته این 22.6 مرتبه زیاد شدگی. صادرات تخم اساساً به دولت اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان صورت گرفته است که به افغانستان 497 تن و دولت ازبکستان 153 تن. در ولایت سوخت حالا 144 کارخانه‌های پرنده پرور موجود میباشد که در آن 4.6 میلیون سر پرنده پرورش می‌یابد. دوام 10 ماه گذشته از هر سر مکیون تخم دهنده 234 دانگی تخم گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 38 دانه زیاد میباشد. نوبت از این حالا در مرکزهای سودا ارزش تخم گران است.